guys, good morning. Welcome back again. सुबह सुबह वीडियो बनाने के और ब्लॉग बनाने के शुरू हो गया. Guys कैसे हो आप लोग? तो guys मैं अभी दूसरा कई जगह पे तो guys अभी आ गया है चिकन के सेंटर का. यहाँ से ले लेना पड़ेगा हम लोग चिकन. तो गाइस यहाँ पे 15 किलो चिकन लेने का अभी फाइनलाइज हो गया. 15 किलो चिकन ले गया यहाँ पे और थोड़ा वेजिटेबल वगैरह और लहसुन प्याज वगैरह थोड़ा यहाँ पे सस्ता है. तो गाइस यहाँ पे सब वेजिटेबल सब मिलेंगे यहाँ पे. और ये है आस बगल में भी बाजू में भी ग्रीन कैप्सिकम ला रहा हूँ ना थे. ये लोग कैप्सिकम फंग मखे ग्रीन कैप्सिकम नहीं लाने में. हाँ मैडम यही से मिस मैडम कौन thấy đây là doctor ai là đấy rồi lâu có mày ta thế đúng là vậy. Ê cái nó tụi giờ là hay ta cái uống không biết nêu đây là tụi giấy ta ơi xả chicken đi chicken gang sẽ hay xả lâu xe chicken barbecue thủ này thế này. Ok đây là có đem ra xinh thật nhỉ. Lần đi mày đại liên mày xiên lắm đi. Đúng rồi, đúng đó. Ăn liêng là thuận nhé. đến rồi xe sân tá đi tàu to. Tiếp tặng thôi. Tiếp thì cái miếng hồng thế còn một chỗ. Cấp bậc như thế nào? Any question? Hãy phao tên nổi ha. Sao chị lắm rồi? Nó thích tao. Chị đi. Thầy ngủ khoai ngao, thầy ngủ khoai ngao, thầy ngủ khoai ngao. Sao?
ให้เงาให้มองmù mình này thấy tiếng cảnh báo thôi make up là thôi mấy hàng đi cái này nữa không thế line for make up Set go make line look easy go with line Ano, di ba? Howdy, howdy. Rồi chị đi क्या तेरा कमलेश कहाँ का रहने वाला भोपाल यहाँ पे कैसे आया पक्के गाड़ी गाड़ी आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते Cao Long Thế Đình Tung. Sai, 1, 2, 3.